kade mphathi umonini akangiphendula uthi ngeke ngifise ukuba imbongi ngeke ngicomele iy'nkanyezi ngoba zona ayishintsha lothando libaleka ney'ntombi zangakithi leThekwini liyadayisa athina sike sibanga ingoma kwelikabhanana babange imphefumulo abaceba ngayo ihluko sekuyikhona baphila ngaso impela ungapheli kuyahlola ngenelela baba nakho ungapheli iqhubeka nemihlola uzibone engagoduki kupheleni konyaka esabe ukuyohlolwa ezinye igibhite amahostela zazi njengotshwala mazogoduka zobuya sephuzo omunye kulowo mbhedo wenkohlisa engiye ngifise-ke nani bafowethu ngithanda intombi zenu njengotshwala khona nizoyilobola ngoba egcineni osisi bethu nathi akushintshi mina-ke angisabuyeli eThekwini leya ndawo ifanele amaxoki indawo yamanuku umfowethu wangenzela inkinga ngimbamba nengimfanisa ngithe uma ngimbuza ngibhintshele ekhoneni athi siyayiphilela ayinahlobo engaqali engathi ngincuma nowakwabo asedonse kakhulu naye wathi naye bebheda njengabanye wambamba ngentando eshemamatheka ngathi kumnandi ukulumba ehlezi omunye umntwana engisho ukuthi mekhona-ke okwazi ukwenza izinto zenzeke angabashiyi nabafana alikho ikusasa mina ngicela ukubonga.